Samuel khatna bungli thu khun bom su sakna wan Samuel thu Israel meeting tinglaka athang kheta hi Israel mite Philistia mite doding in akwan khia uhi Ebenezera panmun akhowa Philistia miten apheka panmun akho hi Philistia mite Israel mite nadal ding in ana kiphal u ahong kido ule Philistia mite ma Israel mite aza lakta wa kido namuna sepai sang level athatu hi mipite agya mun wa ava pai ule Israel upaten bangja kina ya tuni in topan Philistia mite ma honza la lak sak ma ikyang wa email mate khuta pan hon dam ding in silo apan topa thu khun bom ivaladingu achiu hi huchin mipiten silo a mi asolwa waya pan cherub bim tung atu sepaite to pa thu khun bom avala wa waya pathian thu khun bom to eli tapa ni te ni hopni le pene ha sa omuhi uchi in to pa thu khun bom gya mun u ahung tun in Israel meeting ting ngai takin ki ko zo le nangon athon ging zo hi Philistia meten aki ko husa oza kun Hebrew te gya mun aki ko husa ging ta zo mai bangchina ya achiu gya mun wa atopa thu khun bom ahung tung ahi chi athei tau hi Philistia gya mun pathian ahung hi chi asa kun amau alau hi itung agikhi tu malam in huchibang a ngi ngal ki a achiu hi itung agikhi huai pathian khut hat tak apan kwana ya hondam ding huai pathian ahi aigupta mi de gamda ya hi pi chitenga that o no Philistia mi te o no sikha wa bangwa no Hebrew te sikha a na lo na ding unha takin omun la kipasal sakun la swalun achiu hi huchin Philistia mi te na swalwa Israel mi te zala lak sakwa mi chi apwanin lamchia atai ke ku anak tham hamawa Israel sepai sing thum achiu hi pathian bom alak sakwa eli tapani hopni le penehas leng athatu hi eli si na sepai laka Benjamin swan mi khat ataya apwan kong kikek ningnung in le alua le kai niaw no in huai ni ma in silo awatung hi ahung tunin ngain eli in lampi geya tutna atu komin ana en ni lo a pathian bom zakin alung tang ali ngala mipan khwa atun tanchin agel le khomi teng akap hiau hi eli in akiko husau azakin to thom ging veng vong bang china ya achi mi khatkin takina wa eli availa eli belkum som kwalikiat a upa ya amit amelta a khwa amuthei non ke wai mi pan eli kyanga sepai la ka pan hong pai khia ka hi tunia sepai la ka pan hong tai khia ka hi achi aman katapa bang chibang in thelauma oi achi hi tanchin hon tunpan adonga Israel mite Philistia mite ma atai ke kwa mi pilaka kitha na thupi taka omlai a natapate ni hopni le Phinehas leng asiwa pathian bom aleng alak saku achi wan hi chi ahung ya pathian bom thu again takin kongbula tutpha apan athalpu ka ama tekta a kik kho zo non lo a hi zakin angong akitan a asita hi Israel tunga kumsom le sungwai ahom hi Phinehas zi sina amhonu Phinehas zi in naw apaya nei ahun ma ta hi aman pathian bom lak saku ahi thule apu ule pasal u si ahi chi azakin akun suka anaw vi natin apha a ta anei ta hi asi deklai na kyanga ding numeite kyanga lauken tapa na nei ta achiu himale adong het kia alim saksam ke hi thupi na in Israel apot santa chi in naumin ikabot asahi pathian bom la alak saktawa apale apasalla asitangalwa thupi na in Israel apot santa pathian bom la alak saktangalwa achi hi